الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعن ابن عباس قتل رجل وعن ابن عباس dan saking Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma muga-muga bareng ridha sapa Allah Gusti Allah anhuma saking karuni Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas. Qala dawu sapa Sayyidina Abdullah bin Abbas qatala mateni sapa rajulun wong lanang mateni rajulan ing wong lanang liya oleh mateni ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase zamane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala mongko ndadekaken sapa Kanjeng Nabi faja'ala mongko ndadekaken sapa an-nabiyyu Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ndadekaken diyatahu ing dendane rajulun ndadekno itsna asyara ing rolas apane alfan itsna asyara ing rolas ewu dirham itsna asyara alfan ndadekno ing rolas ewu dirham. Yani annal murad itsna asyara alfan annal murad yani dirham. Dadi akan itsna asyara alfan ing rolas ewu napa dirham rawahu nyeritakan hu ing hadits sapa al-arba'atu imam papat warajjahalan ngerojahaken sapa an-Nasa'i wa Abu Hatim irsalahu ing mursal hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam netiyaki atau memberikan kepastian hukum atas pelaku pembunuhan. Angki peneka diat denda saat peneka putusaki itsna asyara alfan 12.000 dirham. Nah sedirhamane kamun mangken kurang lebih 49,950 satu dirham. Harga jual dirham di saat-saat sekarang makin nikah malam aku nikah ningali 49.950 paling mode 41 paling mode. Kare ngepingake tok. Tak polotung paling mode. Ping 12.000. Sedirhama tak polotung paling mode sampai tembus deka 49. Ping 12.000. Berapa kira-kira? Nika dindana atau badiyatah maten dia takut ongku sematenya larang. Lebih paling muda 4 tuh kali senapa 12.000 492
juta. Nggih mati ore. Imun tara tak tolak iki susah. Mun tolak tak kuat ta. Harus mengejar diet berarti. Mun enten ki pateke. Mun saumpama gelem mengejar dinda, gini ke dinda. Pak Polo situ apa petang 1.100 kira-kira? 41.000. Masa 4.100 per dirham? Nggak tahu berapa kira-kira. Piro itu internet? Dirham itu digawe ya? Oh, itu digawe sampai saiki dirham itu. Dipakai. Berarti piro? Per dirham? Oh 49 juta rupiah. 49 juta. Berarti 12.000 dirham nikah mon rupiah ki 49 juta. Tutuk petang bulu songo tutuk 4.900. Maaf budget bene bank iri tata atau kurus-kurusin kalau sekelirepan nyongok malam nyongon para sopur dadi labu belebun tamu sampai setengah telok malam tak beleman. Nah, jadi beda orang laki matein orang laki lain, maka diat atau bedenda saya foto sakit bi Kanjeng Nabi senapa 12.000 dirham. Sedirham 4.900 kali 12.000 berarti pangkina 49 juta. Ya. Tak pati rezeki ya king iso mati orang ngono nika diat. Nah, tidak. Pon. Nika terus berlaku. Diat saya foto sakit bi Kanjeng Nabi ini terus berlaku. Zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab mithla hadza juga sepadana nikah. Dinda juga 12.000 dirham. Nah, terus zaman Khulafaur Rasyidin sampai zaman saya tak salah Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid juga diperlakukan hukum nikah dindena mithla hadza. Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Ning zaman Khulafaur Rasyidin. Adapun orang-orang saya nikah hukum agama nikah ponan. Hukum agama aktsarul ulama nikah pun dinten. Wa dhahaba ila hadza dan memilih kepada pendapat ini aktsarul ulama sebagian besar daripada ulama. Nah, cuma beda ulama saya beda pendapat ahli Iraq annaha asyratu alaf dirham ning 10.000 dirham tak sampai 12.000 dirham. Nah, wa an abi rimthah lan saking Sayyidina Abi Rimthah bi kasrir ra wa sukunil mim. Wa an Abi Rimthah ismuhu Rifa'ah bin Yathribi bi fathil musanna at-tahtiyah. Rifa'ah bin Yathribi panggilna Abi Rimthah bapak Rimthah mungko kanto maturun apa man
Yo termasuk man pocet bareng ji ya. Man pocet. Nyaman nanti bi Rifa'ah bin Yathrib bin Yathribi. Rifa'ah bin Yathribi. Faqala qala dawu sapa Abi Rimsah ataitu nekani sapa ingsun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ilan iku sertane ingsun ibni utawi anak ingsun. Faqala mongko faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi man hadza man iku sapa hadza utawi iki ibn man iku sapa hadza utawi iki ibn faqultu mongko matur sapa ingsun ibni utawi niki utawi iki niki utawi hadza ibn niku anak kula ibni utawi hadza niku anak kula wa asyhadu lan nyaksiaken kula bihi kelawan ibni. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innahu eling litambih innahu sak temene ibnaka yakni ibni ini ka ibnaka sak innahu sak temene ibnaka yakni anak sira iku laya jini ora bisa nanggung kesalahane iku laya jini ora bisa nanggung kesalahan sapa si ibnuka iku laya jini ora bisa nanggung kesalahan sapa si ibnuka ora bisa nanggung alaika ing atase sira wala tajni lan ora nanggung kesalahan sapa sira alaihi ing atase ibnika wala tajni lan ora bisa nanggung kesalahan sapa sira alaihi ing atase ibnika. Ama iling-iling innahu sak temene ibnaka iku la yajni ora bisa nanggung kesalahan sapa ibnuka ora bisa nanggung alaika ing atase sira wala tajni lan ora bisa nanggung kesalahan sapa sira alaihi ing atase ibnika alaihi ing atase ibnika. Rawahu nyritakaken ing hadis sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i wa Abu Dawud wa sahhaha lan milang sahih ing hadis sapa Ibn Huzaimah wa Ibnul Jarud dari Sayyidina Abi Rimsah maka sahabat radhiyallahu anhu beliau mendatangi secara langsung dak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ngeba anak putrane beliau maka Kanjeng Nabi tanya man hadza saper ya saya kebabaan faqultu ibni neka putra kula ya Rasulullah wa asyhadu ban kula nyaksiaki anak nika ka panjenengan artena anak nika dari hadis nika anak tak bisa nanggung kesalahan ring tua ben orang tua tak bisa nanggung kesalahan anak tanggung jawab penuh si pelaku tak bisa nanggung kesalahan orang lain baik nek orang tua sandi salah atau baanan sandi salah tak bisa nanggung wis apa can kok engkok se apa nyaman tanggung jawab tak bisa harus si pelaku tanggung jawab saya rasa kisos saya ngetok tanang ya berarti pelaku jadi saya ketok tanang saya ketok tanang ngetang bapak tanang baik tak bisa wece togel sokona engkau bayi tang soko bayi togel binang kana gente dari sokona tang bapak tak bisa la ya jeni alaika anak nika tak bisa napa nanggung kesalahan daripada seorang bapak wala tajni alaihi ben seorang bapak tak bisa nanggung kesalahan anak. Nah, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabu la yajni jan illa ala nafsih wa la yajni janin ala waladi. Pelaku daripada jan orang yang melukai, orang yang melukai, pelaku atau orang yang melukai tidak bisa menanggung kecuali atas dirinya sendiri. Harus tanggung jawab.
Berani berbuat, berani tanggung jawab. Wala yajni jana ala waladi. Ben orang ini juga tak bisa nangkung atas perilaku daripada seorang anak. Nah, berarti apapun saya berbuat dining seseorang, saya arobo jinayah, nyatonen orang, mateen orang, aneka tak bisa tanggung bi orang lain. Adzambu, adapun dosa, au ma yaf'aluhu, ataupun sesuatu yang telah dilakukan al-insan manusia, mimma yujibu alaihi al-iqab, dari apa saja yang mewajibkan untuk disiksa, awil gisos, tak bisa. Perbuatan saya mengandung napanya mana dindah atau mengandung seksaan, balasan atau kisos, aneka tak bisa tanggung di orang lain. Senangkung harus aljani, pelaku utama. Cek neser tang anak harus tanggung bisi pelaku. Cek lokain jo tang bapak engkau bayi tetap tak bisa. Ini kayak dalam bab jinayah. Adzambu au ma yaf'aluhu al-insanu mimma yujibu alaihi al-iqab awil qisas. Sesuatu, saya maksud jinayah, sesuatu perbuatan yang mewajibkan untuk disiksa ataupun dikisos sampai ke akhirat nih kah? Ngecok apa can kok tuh sana kandai ya bila ngela apa can kok lah tuh sana apa can kok ngera ngala apa orang njok kok takok woi tusah njok kok takok wila apa can kok tuh sana tak bisa nanggung seksaannya tak nyaman mau nanggung seksaan kata dia kan bilang osom naga gini nge iya mau ngecing orang tanggung kok kecing orang sampai suruh siapa kaki dosa tak bisa. Adzambu dosa atau sesuatu saya mewajibaki kisos nika tak bisa. Nika dalil ala annahu la yutalabu ahadun bi jinayatin ghairuhu sawaun kana qariban kal abi wal waladi. Tidak bisa dituntut satu orang pun daripada perbuatan jinayah melukai ataupun perbuatan berkenaan kelaban abe memotong gigi, memotong gerigi ghairuhu selain daripada pelaku sawaun kana qariban kal abi wal walad, baik senangkung neka kerabat neka searoba bapak atau be anak tak bisa nangkung, harus kudu beda efek jerah. Lamun tanggung aki ya pancet jeung karo beda nangkung akhir ada jerena mereka nak beri diat beri gisos beri qawat. Ini adalah merupakan sebuah takzir supaya orang ini kan apa beda jerah, efek jerah. Nah sampai ke akhirat tak bisa nikah. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala dabu bismillahirrahmanirrahim wala taziru waziratu wizra ukhra, maka seseorang tidak bisa menanggung dosa atau kesalahan daripada seorang yang lain. Ukhra wala taziru waziratun wizra ukhra, orang ini tak bisa nanggung dosa orang lain sampun ngelakonin dosa, harus tanggung jawab tibi aku kula tak niat saungguna beda si asoro terus asoro ini kesinanggung tak bisa. Si pelaku harus menerima balasan atau tindaan saya bakal tanggung aku ning alam akhirat. Jadi ini kan yang bab jinayat, neng bab mateen orang atau ngelokain orang dari hadis dalil anak atau bapak tak bisa nanggung kesalahan, baik si bapak sendi kesalahan tanggung bi anak atau anak sendi kesalahan tanggung bareng bapak. Ini tak bisa nanggung, tak bisa nanggung jawab. Apa boleh nanggung jawab karo cawo cantok wis kok setanggung jawab. Akhirnya taki yangku kemana can ban saya tanggung jawab, web can kok tanggung jawab.
Tanya ki boleh, kemana tanggung jawab? Encan tanggung jawab enggak ngocak apa? Tanggung jawab. Saya tanya ki kakek jawab apa kepi? Waduh, ya jawab apa aja? Bolan tanggung jawab tuh, mau apa jangkok? Tanya taki kemana tanggung jawab? Lain kok aja jawab? Ya bentar kakek. Jadi tanggung jawab bener toh. Benih jawab ngocak tanggung jawab ki napa ngenten kang kuisi pelaku. Adapun orang tak bisa nanggung jawab kelakuan orang. Teh nyaman mau tanggung orang. Tuh sana tanggung ban ya, iya tanggung engkau. Saya enggak lah tanggung ban lah, iya. Kamu cangkok kok. Kini maji nyanyi orang saya tanggung jawabnya. Sobung istilah nanggung jawab tusan orang nikah sobung. Nah, adapun kenceran bisa berdepak ada orang sambian maca Fatihah berdepak ada orang mati ya berdepak bi pangeran sodakona sambian berdepak bi Gusti Allah apa buktinya apa dalil anu apa ngaku dalil kebenyaan mau sambian tanya dalil tasaddaq ala mautaka fa innallaha qad wakala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya sampai akhir hadis. Idza mati ibnu adam inqata amaluhu illa min thalatha sadaqatin jariyatin labada boleh hadis itu kebunyaan neku dalil Gus Dur bae. Apa dalilnya kalau baca Yasin tahlil bahwa itu sampai kepada orang yang meninggal atau bersedekah sampai kepada yang meninggal, ngasih makan sama orang katanya sampai pahalanya kepada yang mati yang meninggal. Jawab Gus Dur. Iya dapat nyampe lah. Kemana dalil lah? Kemana buktinya? Tak beli jadi engkau jangan. Engkau meri ngakan tak beli. Kakan, kok beri ngenom ya tak beli, kan berarti depak mun tak beli. Pak apa aja mulai depak tak kira beli, me beli tak depak berarti. Gitu aja kok repot itu. Nah, jadi mun ganjaran nek kemudak nek Gusti Allah. Kemudak nek Gusti Allah. Cek saking ganjaran tak berdepak bi Gusti Allah terus doa, masa Gusti Allah tak mampu mendepak? Ini sersi mati mun saumpamana tak berdepak tini Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk rahmat kebelasan dari Gusti Allah. Orang sak sedekah berdepak, orang sing ngaji sampean ngaji nih kah? Kencer ning sepuna sampean. Pada tar ring tua kula subuh ngomor, ring tuna sampean subuh ngomor. Sampai gersitna sokona anak nih kering tua nih kau ning agar sedem anak. Atengkak dem anak. Kimon mangken baca taon nengkeng waku bekale katonaki tining Allah Subhanahu wa taala. Coba bahwa hadir majelis ilmu sesaat nek lebih afdal tenimbang salat sunnah 1000 rakaat. Lebih afdal daripada nyanda orang sakit 1000. Lebih afdal daripada nyolatin orang mate 1000. Ngaji. Ki beri kopi wah boya tak nemu kakek. Pokon Allah tolo pokon lah. Ini letak lah pas apa sabak lah ada remah boleh. Jadi kal pohon lah kare kadung sini ke remah. Sini jadi mun dosa tak bisa tanggung orang, yang mun ganjaran bisa pada pak. Cara aja doa ke Gusti Allah. Mosok minta tak pada pak. Wah, ya Allah. Ganjaran kula ngaji pada pagi kering sepo ya Allah Fatihah kula pada pagi senika lah. Adapun dosa tak bisa dosa nek tanggung. Nah, mereka semakin banyak orang nek sana semakin berat bon ke waku ke akhirat. Apa boleh si berkenaan kelaban hakul adami, hukukul adami, utang ka orang, nyala ka orang, ghibah orang. Nauzubillah ghibah sekalian bae. Andai kata orang yang ghibah acopa kata se maka tasik ini kebekal beceng ceking ngepakato na sana
Mun setia mah ngakan kambi agiba masih tak pate sedok muro sedok duli tanda pun kabisan rasan dia saking diri nikmat kakanan. Nah termoga dadi ilmu manfaat nikah hukum orang nyatonen jinayah. Nah senapa pertama kala senapa 12.000 dirham berdasar debu asyra alaf 10.000 dirham adapun total 49 juta sekian. Nah, terus hadis kedua, anak tak bisa nanggung kesalahan bapak, bapak tak bisa nanggung kesalahan anak. Mun berbuat cek okom tang anak engkau bayi okom tak bisa. Cek kisos engkau bayi kisos tak kening tak bisa. Nah, pon. Babu da'wad dami wal qasamah wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في دين وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نرضى بالخير نوفى كل شر كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. فاتحة حضرة بنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء شهداء صالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مهاجر الأحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع قاسم الفقير مقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوش بكر بن سالم وخعقل بن سالم قطب الربان وخصوصا من الشيخ عبد القادر الجيلاني وسنن الشاذلي والإمام النووي والمؤلف هذا الكتاب الإمام بن حجر العسقلاني بن الأنفاس
الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشي علي بن عبد الله ورس قطب الإرشاد في البلاد والعباد. الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زل الهبشي قطب الملي. الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفرهم. ثم إلى روحي قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخيه طاهر. ثم إلى رحب المقدم ثاني الحبيب الرحمن السقاب ولادي رمار محضار وإخواني الحبيب عبد القادر محمد جدة. ثم الحبيب محمد بن علي بن عباس الملكي وأصول منفرم. ثم إلى روحي الحبيب بكر قرشي. ثم إلى روحي الحبيب عبد الله بانجل. ثم إلى روح جعفر بن شيخنا السقاب والحبيب عبد القادر بن سين والحبيب علوي بن سقاب السقاب والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه. ثم إلى روح الحبيب صالح نوسي حامد تنقو والحبيب محمد الهدر بن يوان والحبيب محمد الهدر بيضاء والحبيب هادي بن شبكر بن سالم. ثم إلى الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب مهدي والحبيب حسن والحبيب سالم الشاطري والحبيب محمد بن شبكر بن سالم. ثم إلى روحي كهجي جاسم نور سليم وزوجتي وكهجي هاشم رافي وزوجته. ثم إلى روحي صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجتي الجد برهان زوجتي الوالد أحمد خالد عبد الله وإخواني. ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية. أن الله يعلي درجات في الجنة يعيد علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفكن في الدين ويعلمنا علم التأويل. وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم. وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا وأهلنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة. وأن الله سبحانه وتعالى جعلنا قلوبا خاشعة وأذنا سامعة وعملا متقبلا وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدناه. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد.